Edro na yenko Juaboso mensino emuna enche akwa na yekase ekro yaso yede ti udwa se ukopie mu Juaboso ne ambulance ampanifo de asi wo se putupuru mu bi yade na ne hododo na woso tumirika de ne kwa wode ne bekọ no asai no woso wo pesika botene 3000 Ghana na wode ato akokuma se na wo mu asiesie hyen asiesie na abrade nsem de betu udwa no na Juaboso mensino assembly wo mu ahwebie no mate se wayi sika no ama wo mo se wanye onfanto ambulance ne nko no onko sisi National Ambulance shen bia womanfo a womo Juaboso edeye akoniaba se bia obi eyare anase obi enya emergency bia womde kono sa ambulance shen ebe seye enam so ma womanfo a wompatemu no edeto Adom News nsentwofo enim na wei ana district assembly wo Juaboso no etu ho anamon ama 3000 Ghana cedis se womo emfa ambulance shen enko asantimantem bebi a womo siesie no na womo nkoye ne district chief executive a wo Juaboso Godfred Kwabena eje ene Adom News nsentwofo ene twetwe ho nkomo so ya sere se o se boka no ban na ye maka no ye adwuma preso se na be ya pati wo bia nka entimi enkoso nipa no enkosi na we is unfortunate amo am say no mo kita won de no ma ya so antente ye so ya so tie na no ya ba mo de se kosi sika no ma tie ho ma ye manfo o ma ya so tie ne ntem at the right time akabi assembly no anchesa the assembly no bo payo say ye hwe say abai tribu po say district bia be ambulance ba no aboa ye manfo a ho bedo dro no ye be ma ye dey say no way what I say the assembly now abon ho modern ama ya boa say faka nko mechanics nsem na ohwe no nsesi omanfo bia womo mpatem ho no edito Adom News nsentwofo enim se womo ani age se Juaboso assembly no etie womo esufre no womo etu ho anamon Adom say we need here for every assembly ho we are listening government and listening assembly until Adom say some dey aba yenti eno mo ho so say di bibi to omanim no mo ye maya ade a be kan say radin show mo she ya ne ye pe ade no ye kan omutia ye no omuni asem ena ni aka chire ne do so ye da omaso se omaboye na omaye ambulance na maye no mama na che too much ena nipa ye na sade say ambulance no say ya wosiesie no ema next time ema ne nchesa because ebetumi ama akrapi ahwere wo mo nkwan